Muoroto wa uiguano ucio ni kugacirithia urimi wa waru. Gavana wa Nyandarua augite ati uteithio uyu ni ukuhotithia arimi kaunti-ini iyo kurima waru cia kirathi kia iguru, undu uria ukugacirithia miturire yao. Potatoes in Nyandarua County support about 132 families and generate an estimated 7.3 billion Kenya shillings annually. Hence, potato is not just a food crop but a major cash crop in our county. Na kimurugamiriri wa tafarire yo kuma Jerumani augite ati ni mekuhe arimi githomo gia kiriu na memenderie mbegu cia kirathi kia iguru na thogora mubacirire. Thirikari ya Jerumani ithurite kaunti ya Nyandarua tondu iri na uhoti wa kurima waru ingihunia bururi. Thirikari iyo itanyite gukinyira arimi anini 20,000 kaunti-ini iyo. With you from side of our ministry, we will proceed this cooperation and we will come and we will start in a new phase of cooperation. Nake murugamiriri wa ward ya Kipeperi niwe Michael Njoroge augite ati ngirimiti iyo ni guteithia arimi kuona faida ya wira murito uria marutaga. Dalili iria marehe ni ati ni tugucenjia maisha ma andu aitu na njira ya kuhota kwendia waru ikarehe mbia tondu bata munene wa maundu mothe maria mareko ni thirikari ya county government ni gucenjia muturire wa Wanjiku. Waru iria ciumaga kaunti-ini ya Nyandarua ni gicunje kia 33 harĩ 100 kia waru ciothe bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Karuga wa Mwangi.